Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh lofang kudinge jamiya ya adi Maldivian Red Crescent goligen mi lofang kudinge heno camp ge tere midiya event ki hagigatuga alugana mihatana mi event ge sama emme muhim e event ka mi event sabaki hagigatuga kuda kuda wagutu kolge terein aluganda hama gamus inge midiya muli hayatuga ves ade alune mi faatugen dia dostage wara muhim e enaves miha daswir galun miri mikan nukorefa kam wara ufa kora me bekam biti ei kuda kujjaka ves adi bodu mihaka ves evves mihaka wara ginan hama mi amko dima wane mi wara emergency halat dima ekam e waguttauga kolleve emme kamenge sabum ves e wara nurakka tir kamaka ves egin ebade e sabum ena furana gelnu sebe hama egotta kolleve kuda kuda kamenge sabum e ba libe wara bodit faadata ena ya ena ge furana salama kurmattaka adi ena ge hal balu kurmattaka wara bodu ehe kabenge ebade mi kamuge ilmu min bigen die kuda kuda wagut kolege terega alunu danna wahi pani ei emme dohakun mi ingen die etchaki mi muli faada muli hayata kurane tema Maldives mi Red Crescent guligen hagigatuga mifada event ta nune mifada kantatta rajyege rayyatun mi ungenumaki waram muhim mokan waran alun dekhe gotuga hama komme dohaki etan haasa etan hinga munda mi hinga mundane engam mi kantatta sabun hagigatuga almenna baragina baigge salamat terkam arakka terkam kashawar kolegen dan mikan megota dasen gosi hama anu dannawani mi hama alun camp gaves hama එම ෆෑදා කරන්නේ ඒ හම ඉවෙන්ට් වල මෙන්න මේ රෙඩ් ක්‍රසන්ට් එක ෆරාතු මිහින් ගෑදින් ඉවෙන්ට් එකේ